Ia e toi o whalofa ma whatalofa atu tatu ainga nei vaenga o le uli, ia po le nefo i vaenga o le aso, ia i lo whafunga mai ma lo mai mo mai sa mole atu no pele, ma se po i o le ainga o le whatuatua, ia e toi whatulima ma whatalofa atu tatu o unanga a Global Kingdom TV channel, ia i lo tau pa ia ma lo tau mamalu, ia i le nefo i vaenga o le aso, i so o se maota, iso se lawa, ia iso se device, le alava le tuainga o lo e whaafonga mai nea fiafi, ia whaamamia atu le atua e tusa ma lo mafuta mai. Ia nea fiafi, ia le ua tato iai whatasi ma le auna le atua, ia o le tofine fo ia lise, ia o le tato missionary, ia o tato co-host fo i tato pokalape. Ia se i faise mo limau ia o se tala fo'i e tusa ma le malanga fo'i ma le folaunga o le nei tausanga e tusa ma le anga le lei o le tua ia i le au whaingalu inga tofi le tua i so se fata whai taulanga ia o le au mātutua ia tu lou tautala ia tu lou le nofo tu lou fo'i le nei lau pa ia o le a tato maia le pa ia o le tua ia e vangali mai sa mātou whatalanga le nei vaenga le aso. Ia, tālufa lise o mai oe. Tālufa Pastor Mike, ia whaatalufa atu fo'i e tatu ainga le Global Kingdom TV channel. Shalom, shalom. Ia le soafa manu malo i Yesu Kiriso. Ia o te whaatalufa atu ai atu oe i le nei tula. Ia me se fo'i le sungo le Bullion TV nei fiafi. Thank you Pastor Mike for the opportunity to be here. To go live from our studio in Auckland. Welcome. Malo le malanga manuia, malo foi le soifua manuia, ia to fine, ia tu lo foi pa ia faltala lei, ia pa ia foi te uma e maluai, ia ua tato au le lei fa tasil pa ia o Yesu. Amen. Amen. How are you, Lise? O a mai o e to fine tu sa foi mai fa funga me tatu ainga o fa si leva o break le kako po kala be Israel. I think I'm good, thank you. A little bit jet lag like o le sui o le taimi ma le taimi le na falwa ai mai ilo o le va le o le tele foi ai tu la pa ele le mele no ia ele pe fai tu la e tu ai ia e va ve ai ia ni si le lo asi el meno ia pa it was the travel sui mai le pe but I feel really blessed like but I fa mani ina lo toma wato e mau fo ele si malo si anga fo from le mele na o nga ia tu mai ma o ina ia o le tu and also just really blessed wale la fai wina le tausanga au ma fai fo ina awai mai i le tato studio i Aukilani i le meolo ia le fatu o le visiona that is going to all of the world. So it's a privilege and it's a blessing to be here. Thank you, Pastor Mike. But also, le anga ia atu fo i le pae wina i o le kalena o lo tato whaonga ina. Ma tato whaai atu ai le tausanga lua o lua wha. Be ia le atua. Thank you, Lise. Ma se fo i o le whaafunga mai o tato a inga. Ia ma se fo i niso i la tau. Ia e pele ia te outou le nuu o le atua, ia maltatou pokalame o Israelu. Ia leo lo o taitaina e le tofine ia lise. Ia e mo le tōleanganga whaafatai lise, ia i le manatu mai le tatou misiona, maltatou o unanga. Mwhaifoi ona whaaunoina le nei taimi ia e te su mai, ia se i TALANOA le mtautia ma le lei o le atua. Ia o whea foi, leo le a tai atu i tātou e le atua, ia i le lātau sanga o lo fotua i mai, ia pe a ulia i le alofa ma le anga le lei o le atua. E whata alofa atu i nisi o tātou a inga i lungo o penga te whailangi, ia lungo o tātou Facebook Live, o tātou YouTube Live, ia e mase foi o tātou website, ia e anga i atua i tātou polkalame, ia i le ngata le nei polkalame, ia o tātou o nanga. Ia o le ale lawina atu lo swafa ia lo sila mai le atu ona uti la wal taimi ia le ua whaavanoa mo le tatou polkalame au atu elu ese
le ise mea lelei ua tapena i le atua mo oe ma le whaiunga fo nei tausanga ai maise o le angai atu pe ufale atu i tātou tausanga fo e ise mea lelei ua umona saunia i le atua mo oe malo ainga po oe foi malo soifua au auna i le atua malo na finangalo lise talas o le ale wha moe moenga o le ale le angai atu ai foi la atu nuu sa malanga atu ai foi ia mo le silafia tātou ainga wale ngā whaaloalo. Amen. Avela le taimi o te whaatalo whatua nei o mātua o Waiona mawhita mai Wellington ia lau whewhi au mala e kalesia o lo na tapua ina lo malanga atua loa lua nei vai aso talua na Lesia. So e nisi o le tino o Keriso na mato mawhita whaatasi te tono o Israel i tausanga i e whaale na o ia Israel wa ta ape e sema Israel wa e se foi ia i tu o le lalolangi o lo mato ngalulu e ai pela o lo toi foi mai nei o nisila o you know Amerika o Asia o Afrika o na mau mai la se o nisila o woma paanga ia mato te mafuta whaatasi lava masani mai Israel lena maua mai le vala aulia o te latua i Asia po te tono Singapore i le aonga le o le FAASOOINA lena whaile Pa'wand i lena awa ia tua ia Iulai ia na whaile o aonga ma assignments ia e mafuta i lunga le Zoom i o le part 2 la le pe wha umai lo le poloka le po le course le na o awa ia tuai i le whaiunga o Januari e o le amatanga lava o te sema o le auna po o le goal o le mafutanga le po le aunga lea o le whaau pengaina o le tupulanga amulin ono o aso amuli ono o lewa tato iai nei i aso i o aso amuli o le tutusa aso pe o aso na iai i la tausanga pe lua se fulu tausanga o mawai ma o le visiona la e o te tau ona a o ina fa au pengaina ia tato au ngā tupulanga a wale le anga i atu a wa famai le atu potele le pongisa e wala ni metotia o lo tu mai le afionga pa ia le tua tatou te whao ngā ina a wale anga i atu luma i aso o le aleanga aso o aso amuli o le a tele po i le pongisa a o tangata o le tua e whawhewhea o na whaamumu le malama o Keriso ua fua ina mai mo i tatou i le vaitau nei so e pe ono se fulu le fitu se fulu ia tamaiti a onga mai atu nuu ese a ma ole lona lua ai lea o tausanga talu na whai lea onga and na vela o masui mai le tu Pasifika ma o lau tatalo la e o atu se tausanga ua mawhai ona tatala mai ia panoa e toa tele inisi o Pasifika e atu e awai atu lea onga lea Thank you, Lisa. Tai mo le ua lau silafia fo tātou ainga nei vai o le aso e tusa ma le talatalaina o le wha moe ma le malanga atu i la atunu. Ia o le whaau pengaina ma le toe whauwhauina o wā ngisi metotia mo le angai atu le tausanga fau. Ia e maise o le whaungaina o le saifua ma le ola o auna i le atua. Ia, whai ona whailo le mau atu o lua tausanga talu ona whaweina le aunga. Ia, nisi o nei te o sla ite ale aunga pe whawhi whai ona whailo. Because o le aunga le e tele o tangata ia o lo o a o ina whapenga e o mai atu nuu ia o lo o FAASOOINA Kerisiano ona o le tala lei atu nuu o Sainga o Nepal tele o atu nuu la. So it's an invitation only na a little promoting na fo ia la ai
wala au lia mai ala lea I paanga o loo masani le tangata e le whapel wala au lia le tangata o loo ngalua ina le tala ina o le tala lea o le tua. So I thank God ona o le ngaluenga fo ile FAASOOINA le na mato amata ina manisi o uso le lua o ia MSF fo ia le ngalua ia lua le au nanga le Global Kingdom TV channel peu o le mafu angana lena mawai le abano ona o lai lua o lo ngalue o lo faile fine ngalo le tua I le tala ina ma le FAASOOINA lena maua mai ai le abano o te awa ia tua ia ba ele o mafaina fa lua tele yeah, I don't know. It's a time, but anyways, that's the aole go lava ia fa benga ina ia le tupuranga o yai taimi le because o le tali tonunga a tangata ia tangata fai pisinisi ia o la toia le sponsor ina le aonga so pa wale mele te tongi a o le tongi o lo pasese a o le aonga o me you know all the resources o me no foi me ai e te tongi uma pe sponsor e le aonga sponsor nisi tangata fai pisinisi I te tonu o Asia o le lato tali tonunga o le ala tau le o I atunu e avele tala le tala le I atunu ai o le ala tau whaongaina ia le o fo ia le tua ia te lato e abatu ai ia atunu ese I te tonu o Asia ina ia hawa o ina ma ia whaau penga ina because e sponsor tangata fai pisinisi a eleni fai au poni e kalesia o lo sponsor ina o tangata fai pisinisi o le malo o le atua o lo investi ina ala to resources ina ia training e atu I te tonu Asia ina ia hawa o ina ma whaau penga ina a wale le tala ia le tala le lei a le atua so e le whapamaila e le o I lato ai whaatupe ina I lato mea e o atu ai tangata e au o ina whaau penga ina Aftai lise le ua maua atu o le tatou waonga lea ele I yo o le taime tatala tele mai ai tua ia aina o wala ulia whapatoa aia ai manuia loto le FAASOINA ona e peona e saunoa I le tūranga lea o nisi o I latou fai pisinisi e sponsor ina ia le aonga ia o lea e fai paanga ma I latou o lo whapolkalameina ma whatautoa ia polkalame o le aonga o le tasi le vaenga o le partnership e le o I latou e tala I fina ngalo le atua ia le anga le lei mai mo le sponsor inga o le aonga whaftai la le umi o le training le sa mai training so le training le part 1 le na fai lai ma le part 2 la le na fa mai nei e fitu aso o le training e mai le iva le tai au o le ono I le afiafi and o le mali because o le you would think it's a le lava ai ese fo ia le malosi fo it's a maua I le aso ina ia maua I le malosi anga a wale a o ina mole upule so for example te milena o latu ai ni sila te alu o le lava kasi ngo latu ti leila va na to fa popo ai ni si te la no foi Australia au te le ya no va I Asia oh I was really tired and this for ya le na o latu e le se te mina malo ai I was working right through no tau no lo te no le o le no le no ele malai va le o to mawas le si malo si anga fo and I know that avala awina I tato ele tua na te fo ai mai le malo si tato te fai ai lo na ngaluenga ai fatu o to ele ngona fo ale vai na o to o so va le e fo I mai nei pa o le malo si fa mai every day le fitu aso I vai le ono pena lo be o te ale le lima le fiafi fatu mata na langona le vai pa o le nganga pa I o le tua malana fa malo si mai ia me se foi ia ainga mai kalesia me tato Global Kingdom TV channel family nena talo sia nena te talo atu
mo'i moa ulena awa ia tua i lea onga lea. So 7 days i le iwa i le ono ia ese ai fo i taimi e whai mawhitanga i le pō foina le pe a e mana oa. So was full on, man, the grace of God i le malosi na maua. Amen. So ke ri koe mawhawhau me se ua a o spangi popo. O le mana ia. O le matango fie o me tau mawha ale atulu. You know, like I was saying, waina le wale no aso mai nei whamai ia tangata, e waila poa. But you know what, I feel spiritually fat. Ona o lenga whawhanga ina matau le upo le li fitu aso li mai le ono. Ale matango fie po o me tau mawha. I po i tato ia fie seafood. Wai parfait le breakfast, lunch and dinner. Ia ese ale le parfait a tangata saina. E mau wa seafood le breakfast, lunch, dinner. A whaila te fie le seafood. Ia matua ia. Amen. Hallelujah. Listen, I don't want to hold our family too long. Manule maua le no. Okay, loa e tele mano no ifa manu yanga ia i le vaenga le o le whaupengaina o le whamoimoi mai sei la tonga awa i atu. Sei e whamatala o ili mai, nao ngai vaenga ina ia mawhai ona TALANOA ia tusa mal tatou polkalame o le FAASOOINA ia po o le DISCIPLESHIP. Mai se lava le whafunga mai tatou ainga. O le silea me fia whamanatu tatou ainga. O le tupulanga le taimini. Ia te leo tanga whape ia ngala kala moa. So e le whatulanga ina le 8 po le matua. Whai ua TALANOA atu le atua i lo roto ma lo fina ngalo e te tula e whaise ngā luenga mo le sosoani le tatou tala inga. O le fina ngalo le atua. Ia. O le aunga mal whaamoemoena o le nei polokalame. Ina i mawhai e i tātou taito atas. O na FAASOOINA tangata. Ma whaatala le leina tangata. Ma whaevangelia nisi o i totono lo si o manga. Mo le ngaluenga le tua. Ma le ngā whaalolo isi. Amen. Ia wai pape ta o ato le anga tupulanga o aso amuli. Ia ele tina na ele matamafitanga le fitus futau sanga. Si fitus futau sanga ai halu o se misionare e halu i atunu o Iran. O atunu ia lo whaasawa ina ia takerisiano. E halu le tina le a o lo nau ina ia maua ieni me tutia pou e whaaupenga ia. So when we say o tupulanga o aso amuli, o le tangata o lo soifua mai wa avea Yesu Keriso ma li ma whaola o le tupulanga ngā o aso amulia o i tātou la nā. So for example, e tele lava mea nā o ina pa o le summary mea mua le whaamamawhaina lo pipi i le vine le Ioane 15 le Ioane 15 o le tele o tangata no e mese po i ale mātawanga o tupulanga la iti mai e se le fie e pisi i mea le blanga ne ia o le tangata e pisi ia i mea le kalesia asunga fua e o le aso sa o pisi e ngā lue o i tātou fo ia o lo fai ministry ia o lo ngā lue o lo e kalesia makotai ia me se po la ministry e pe o le Global Kingdom TV channel e pisi fo ina le i aso uma e pisi ai i mea e fai au le mea na whaataua ina wai le fasfaitauna la whionga pa ia le tua whamai e o atu e whamai ia whamai leli ia ai tali mai Yesu whamai o atu o te leli loa oe so o le fesili la do you know God o e sila fia loa tua o sila fia oe e loa tua e le whape o lo pisi ni ngā luenga le tua na e whape mai ai lea ua e i loa moni loa tua o le tangata e i loa moni lo nā tua e mafutsa i lo nā tua o le step 1 na whaamanatu matoe a o ina ia mātou whanale po le alo pisi ngā luenga te whai mo le tua ia aua nei a velo pisi ma mea e le aisau mafutanga vava lata ma le tua mua ia e su oe ia te oe o fai tau o ia se teimi o fai tau waila o le awhionga pa ia le tua every day
le taeao po le auauli po le afiafi. E uma po le lua whai tu la na iai se taimi na e whaitauina ai ma e suesueina ai le fionga pa ia le tua. Every day, e le whapeo le vai aso. This is every day. Lona lua, o e se taimi o e tatalo ai. O e se taimi o e maafuta ai I loa tua e ala I le tatalo. Tolu, o e se taimi o e ana pongi ai. Every day, every week, ma lona wha, o lo maafuta atu I le tino o Keriso. Amen? So, e telenga luenga o sauni aina e le atua tātou te paia. Ai peona tā ua le Efeso. Whamai ina ia o tau whaianga luenga o saunia na mua mo o tau. Ai aua ne I whaataua ina I tātou ia ngā luenga o lo tātou whaatino ina ona o le tātou wala au ina. Ai whaatala le ai ma le mātaala ai. Ile tato mafutanga maletua. So that was something na matua I sasa ya matua le upo le tua. O yai so taimi maletua. Vai tau le afio pa I le tua o lau te talo o lau anapongi o lau mafuta I le tino o Kerisoa. Every day a faila fa maila le o ina matua pole melena. A fai wa e pisi tele fainga wenga le tua. Tu ulolo wala awina ai sau e te mafuta I lo atua. E te le sau I le langi ona o lo wala awina. E te sau ona o lo e loa lo atua o I loa foi oe e lo atua. Wala fa mai Yesu o atu e fafo o te le I loa oe. Ne I o tatou manatu e whaapea ua ova le tatou bisi mau auna I ngā luenga le tua. Ona I loa I le tatou wa I le tanga le fa mai no o tu lia te moni whaamalolo mai. So all those things are good. Ngā luenga lo tatou whaia te tono ngā luenga le kalesia po le ngā luenga le tua. They're all good. E le lei ai o le teimi e le ai ona ua tatou whaamua mua le ngalue ai le ai se teimi e mafuta ai I le atua. Amen. Amen. Thank you, Lisa. Whaftaimo le o tatou iai le vaenga mua matango fiele ina ia mwhai ona awana I se sel whaalonga o tatou ainga whamole e tā ualo wala awina. That's right. Ai o le en whaingo testify o ngā sā tuku whea tau lise no le tau whaamala maina o le e le kai mi fo le leo makua I se lau pasenge la o nanga mea umala o lo o whapena ona whaonga I lo taimi to tono o le whea auman ngā luenga le atua ia au kau le e maso kai mi male atua e ila o le au matonu lawa leo o le TALANOA atua le tofine ia lise e tā ua tele le woto e whawhango I le tā ua o le taimi ma le atua o le tatalo o le angapongi ia e maise o lo au wai whaatasi ma le tino Keriso aia so tā ua tele la pilvine wai pe o le mele le sa e tā ua le vaenga mua le tātou te maua le Ioane Suma 5 I le whaupengaina fo I o le vaenga le sa awai atoi e tā ua tele pipi I le vini ia e ngā mo tātou umalawa le tino Keriso ina ia mwhaiona awane I whaoa e lo tātou wala awina ma tātou commitments I ngā luenga le atua le tātou taimi panga noa ma le ali. Amen. Ia ai tu atu pelewa no li se whaauau le TALANOA inisi o vaenga sa whapena ona whaupenga ina I mo le whamoe. Okay, thank you. Malesi mea whalano o iloina mo awaya o lo unga lue te tono ngā luenga le tua e afua mai I lo mafutanga ma lo atua. For example, e awo te alo tinga lue te tono e whaisinga luenga tono le ngā luenga le tua Politino Keriso o no lo o mana o ina ia tau le leia lo tangata mai lo mafutanga lea e musuina o e lea nganga le tua na e alu lola ia le whaininga luenga wa tele o tangata whamai wakale la wa tele po ia me fai ono le tele o me o tatou fai e lo o fai ono le musunga ale nganga pa ia a fai tatou e musuina e tatou le nganga pa ia le tua nga luenga uma tatou te fai e mau wale taimi e tatou ma le tua le taimi e tatou ma le tatou ainga
ia le taimi fo'i ma le tino kiri. So we won't be overwhelmed. If we follow the prompting of the Holy Spirit, we will not be overwhelmed by serving God. And for my life, don't stop your work and come and spend time with God. A fai loa e loa atu o tele longa lua ai le se taimi e te mafuta le tua. Ia e nisi me ma fai ona tau sui ai loa lau schedule ina ia faa mua lau mafutanga ma le tua. E te ngalua e mo le tua ai a fua mai I lau mafutanga baba lata ma le tua. So for example, a fai ala e pe amana ia pe le amana ia oe ono lau ngaluenga lo e fai e le tinga ai lo loto ono le mafuanga le te fai ai ono ua faatonuina oe e le anganga o le tua. So that's the first point. That's le mea taua mua o lau pipi le bine awana I faa mua le ngaluenga a le tua ai muli mai le mafutanga e mua lo mafutanga ma le tua muli mai ai lea o ngaluenga e fai. Okay, so make sure you have time alone with God. And I know we like to be busy. For example, a fai wo tele le taimi ilunga le internet, Facebook, Instagram, whatever social media we have. Maybe it's well, find a schedule out telephone and mute time for an hour or two. I want to distraction because all this tangata pa mai o te manava loa o le fale te tala le afingo pa ia le tua fai tau e te oto fai wa le lava fa mai tina omi tasi 5 minutes lungo le Facebook boy my for 5 minutes for 2 hours. You know o le ale me na ia fa al wa lo taimia this is such a challenge for me. What for ya o te fifie fai tau but limit your time on social media because umalona scroll social media wale mamalo loto telo mena ma social media a fai lai ma futsa mai tata pokalame io telo le abe fo ia pokalame sosoani ete oe pa ete tau lava ona ia so taimi banga no o oe male tua. So limit your time on social media. Le na lua le lui nai mato ele na o lo tala I o le upo le tua wa wo le taimi e te tau ona faatonuina ia tangata whainga luenga le tua I le nganga pa ia a le tua. Not just ele mana not just the time for na le lo o le alato e whaisinga luenga every day. We need the empowerment of the Holy Spirit because le lui na lui e mato e mese ala Roto atu nei atu nuu o tangata I o mai I atu nuu I a sia walato o le a whaamatala mai se testimony e te tangata e ofo I mātou I o atu I si atu nuu ai wha mai le tamasa ina le na unopo e au tapa wha mai that's normal le whatutuina o tangata whioti lai testify mai wha mai le otu mai le oti luma ai o atua command it because for my o loa lato I lo le taimi le o tangata le ia le te no for ma le ofo ai for my ia tangata saine for my that's not unusual. My meo le tuli ina o te moni e o te pia I can't remember the last time o tuli e sei nai nata iai sei baenga e tuli e sei nai te moni pa le taimi nei o le o ina o le upo le tua o whaatasi mga luenga ia na whamai ki riso o le na fo e mea te tātou le pule tuli ai te moni whaamalo lo mai whaatutu mai e o whioti so we not only need to preach the word of God or disciple the people, we need to move in the signs and wonders. Le taimi o le supernatural le supernatural o le sau o le mana o le tua ngā lue ina I le nātua o lo tato iai o na tato wapa ai la I le mamalu
o le atua. Amen. So we need to mafuta whailo fellowship ma le atua every day. O le teimi ala e release ai oe le atua e te alu e ave se upu pe tala i le upu le atua. We need to also walk in the supernatural. Not just preaching the word. We need to pray for the sick. We need to cast out demons. Those who have been enslaved by deep enslaved by ianganga leanga o mea na e fai ele tangata e tālai. O le tangata tālai pe o le mena lui e matou. Ele na o lau latu a tau atu ke riso fa mai e te latu e tau ma fai loa ke riso. So not only we tell them o ke riso ma fai na fa o laina oe o ke riso ma fai o na whaamalo ina oe. Then you need to pray for the sick. For my awhai le se tangata mai te tonu o le whale na te alua ia. Awane I alu ese ai te le I te talo. And then we always say like, hape ale ese me tupua. Eme o lo whaatua tua. E te talo. Mai ai saule nganga o le tua e whaamalo lo tangata na. So first of all, as we fellowship with God, tato whaialinga ruenga le tua, awa matuai o tato wo o le taimi, wa le la wa ele na o le tālai, awa mana o mia lava le tato ngā lulue loa I supernatural acts. Patatu vai ele peona ta o ngā luenga I o le whaatutu mai o e woti, whaasa o loto e o popo ngā tia. So all that. So we need to preach the word of God as well as allowing the Holy Spirit to move so we can see the signs and wonders. Amen. Thank you, Lisa. Haftai tele mo le vaenga lea. Te loa le uma mai le atoanga o le nausinga vaenga lea. Ai tasi lea me e se le tāua I le tūlai mai o le whanau o le tōtemini. O le whaatumuina I le ngangpa ia. Mai se o le taitainga o le ngangpa ia. Nei awane I whaauseina tātou le peila o le mele saisau noi lise. O le tele o tangata I le taimini nei. Ua muli whailonga. Muli vavenga. A o le matango fie ma le whaalongolongo fo I nei vaenga o le aso ma le I tusa ma le moli mai. Na whaupinga ina I tātou. O le sosoani fo ima le whala I au mo I tātou. Ina ia awane I nofo I tātou ngā le la unga toa le upu tāla. Ia action le upu a le atua le la unga ma tāla I tātou. Ina ia whaatu le oti, whaamano lo ma. Ina ia e muli mai la whailonga ma wavenga. I le upu a le atu. E mua le upu a le atu a Elise. E o le matango fie o le manuia fo le loto le fiafi whaafonga mai o le tātou atu nuu e tusa ma le muli mau. Ua a whaapea ua umar ngai kausanga ngā ulau fola tāla I that's awesome. Ai a mawhai la ona tino mai. Ma action le upu a le atu. Langa le I le mana I le upu a le atu. Peila o le vaenga le sai tā ua pei e fauho lele I a tātou le o atu nei tūfo I o le malo le atu. Ai le fau tangata I le whaatu lai o le oti. Whaamalo lo mai ma whaiva venga lava. Pei o le tāua la na o le melo na lua le wai whaaso mai e tāua le whaatu muina o I tātou e le anganga pa I o le atua. After isi vaenga te fia whaupopo ai tusa ma le vaenga le tau te iai. Ia vi ele atua so a whapea o umangi kausanga I keri whaamalolo se ma. Ele o se mea le anga tūlou le whaafonga mea tātou ai. Ia ua ngā fo I le FAASOOINA o le tātou pokalame FAASOOINA. Toi whawhangu wai. Whai talainga, wholofola le upo le atua. Ia ona ngai oi mai lole upo le atua. I whaamalolo mai. Ia ngā muli mai lole o whailonga mga. Ia ia awane I taitai seina le tino ke riso ma le upa ia malau whaatotua. Ngai mo tātou wawa ai e fo tātou muli mauina. O tele tangata o muli whailonga mga venga. Aua le ai se whaupengaina I le upo le atua. So first, mua whaupengaina I tātou le upo le atua. Tō tele lao tātou. Ia o le ai kaku ke whaupengaina I tātou. Tātou whai tātou ma wholofola o tala le. Ia tino mai le upo le atua. O le ito tonu ia te tātou, le pule, ma le mana. Amen, that's right. Thank you, Lisa. Carry on. Okay, so for example,
pe o fati pe ono skulu fitu skulu ia tame tia onga I ole tina matu ai fitu skulu tausanga ia o mai there was a knife oli pepe ona ole ngali ina watu ma batela pepe so from old to a very young age paanga o loa o ina la vele tu pa beto a lima lava ia I matu ia ele uma se aso o failo mai le tu se visiona so you know like o te mana tua te mi e o te Jerusalem pe o te mi umalava o te va ai I ni visiona au mai le tu so mala ia le na o ina le mato e tusi o le te umalona ne va ai se visiona tano le tusi lalo tusi awete tano e tusi ma e trying to figure out po le ale winga no lo tango tusi e lalo le mena e va ai po se mena e fa no ai uma lola ile na tusi lalo me e ila le ia na le sona ia fi lana ma te o mai ila ia pe ole so li male ma to I pe ma saniana na fa ai I visiona you know man so po ile spa ile yo elu ale ma ta po yo fa mai o aso ngatai well we are in the end days we are here o aso ngatai e va ai mitsi I visiona o mitsi e perfetta tu so peto lima I matoia ele every day mato te vai se visiona we see into the spiritual realm finale the boa experience for ela sunga pastor Mike o me finale le e te lalo nei le tino nei ai te alo lo le mamalo le tu da te lo te no for it's usually during the worship time but the quiet time the time banga no la na le sila time na le wa matele le bi inga na matala so o afiafi e pule ale le tangata po ana me fai le afiafi pe o male dina o le iva le ono le ia se sin fai mata opo ia fai le dina le ono le valu ia na pule ala ia le oe polalo me fai I lo taimi ava noa lea so o isi la taimi ma te o you know out explore ma va ai fo ili matango fio le tunu pa o isi la taimi fo ina le wo uma le onga ai le uma lo fia mafuta I le mamalu o le tua e la se afia na fo ina le wo uma mai le onga awa pe wa lu ia ta itali mele o le na le tala ai tatele ba ai le faatinoina ile supernatural le tua so na fasilingia ina lo ta itala le taimi muli na e tuli ai te moni la le taimi muli na e tatalo mo le tangata mai so ni fasilina e au mai na mafaula ile se taimi muli po se taimi lata mai anyways I let say milana wa umale le dina la fia wa nisi ko mo atu fafo alo maso no fo ai te tono le potumalo lo I lo atu le se tase uso I le kitara alo lo fai ia maso lo lunga le potule fai le aunga awa le ola le po wa le nisi was empty room la e ta le kitara le uso le maletung ale uso mai falani maletung ngani mai Asia tele o tametia o tameti mai Asia mai tunu Asia le male uso le sa mai falani la mata tonu I le mama ola tu lo awia ola tu sa fai I le si kona mo ingi lo le o mata finale wale se le ngona e fia vivi pe tatalo va no lo no for mai le upu be still be still in the presence of God no for la ele umi au fa lo motu wa tolu leo te fa lo motu ile fa ilia man tu na amatana tolu ma tu o la le o te lo ia I lu le mere fa o pupula to mata titi lo na le to lua na le tsaine ma le tamale e tsaina le kitara ma pepese I mai yo to mo ini o fa lo motu
Pero lai ta mai le si instrument wala ki tsara mai le kimpalau voyanga le not the drums le that's so le but like a bisi party saina wa inga drum saina pa lai ta alo te fa alo watu ai pero to lu mai leo tolu mai leo ta se pese ma foi ne matahina mai instruments o te pula te lo le na le to lu ala wa o to mo ini lo then I lay down o to lo la lo no o fa lo to wa o wi lo now I know o ya ile mamalu o ya ile tangata esele to tonu o le potu le ele umiana o mo ingo mata fa lo ina lo le sabili le la mai o le tangata yo au tapa o fa lo to lo le leo fa mai taste and see fa mai ia e tofo ma eva ai pawana o kuna fa lo mai tofo ma eva ai ia na halu ala ile umai ko halu na mata so por Afele-Maiava e mata ta ape bona what te sulu I wa to tele atu ia sa mai tipo ina le wo atu te tonu ia ma futsa ile mafutanga le paia ia shema lo le visiona se tasu o si usole me farani le na tsani kitara fa mai ele umia la usu ala le pesem kan si le kitara ai na sela ia langona ina lo le sa fai mai o le tangata yona au tapa ai fa mai lo na mafau ala mo idia na mata pula me wala to le tangata sa fai atu pipi atu ia ala e tele no fo ai tono le potu la ofisili mai o po ai le mo sa o ele ngati sa fai mai au pipi atu ale tino le tangata ia pipi atu ia le alo mafau me pupula atu lo ele o lo atu sesiona au tapa nai lo ele tangata le tono ia ai tele nga tete te pefe ia o matolo ai o sesi mai le malo o le tu because o le mamalu o matapalo ina o you know so I tell lola ia le ia tell ia o tumulo mai ia visiona ko ina le ese fa ali mai es viona o to va ai le si visiona va ai le si visiona ele le se mila na mato na failia o nga he o le fiafi mato mai fa tasi na faia o nga tu fa visiona ia fa ali mai le tue te mato ia o le memo buona o ina mato o se visiona fa well, does it glorify Jesus? Mawe o se visiona vi ai Yesu mo lona lua ese se me foi nale it's a tono le pionga fa ele tu because ole taimine o tele me o ma faiona ba ai ile spiritual realm o me le ta to te decipher ta to te discern na fai lo ma to a o la fia pinga to discern po o ni visiona mai le tu po o ni o ma fa po ni visiona mai le spiritual realm man tu vai e tele la o tele tanga se fa mai visiona pa fa fena lo o le visiona mai le tu pa mai mo e glorifies Jesus lo no lo e te lo e ai ni me te tonu o le fiona pa ia le tu malona na share mata visiona e pa mo pena ono school fitu school ia tama se vasenga pena to lima ma to ye every day ele misi se visiona e fa ani mai le tu ma to tala no lo ia me fa ya onga ia ele fa ya onga the main teacher ia me nisi peso soani na fa lo visiona le tinti saina le fa mai o tango mai flag ia niso e kalesia fa nga ini fua e fa ania le mamalo le tu e tonu that's beautiful that's wonderful it's le matango fi fo le na afa ia fa nga it's tonu le kalesia wow dad keep it up isi fo ile afa ko tonu lo mafutanga tatalo mafutanga po ani mafutanga mafutali tino kiriso fa nga la tlo le sima itsa ile saina mai la tlo ole fu alana o lo tusi ai upu e peru ma upu saina fa mai o I le tupu mamalu
The King of Glory is here. Amen. Famai lo le mau ai lo ina le tali o ai le na la tu te tonu le matamata. O whaitoi whaamaonia mai se tasi o so. The King of Glory is here. Wai I wo ulu whale atu le tupu mamalu I te tonu le matanga. Pastor Mike, I pe o nala le pe. We come to the third point. Foina le pose le second point le. E faali mai le tua visiona. O le fasili la le na fasili ngai fa ya on pa mai. A faila le se ba ai visiona I ai te le ba ai visiona ile I atu ni gole ai se why. Lono e fa mai te tau na fai se atmosphere. Foina le na le atu ana le vi o tangata o nala e te ba a matalona faali mai ia visiona ale tu. So elena ma fai ona vai ai uma tangata. But if you want to see a fai o moni ke riso ia te oe o lo e sa vali malo ali I aso ta itasi. E ma fai fo ona fa populaina o masa ele tua e te fia va ai I lona mama. I want if I know lo te talo fa peta ma yo o te fia va ai atu le spiritual realm lana e tele me o lo tupu ile le spiritual realm le a te fai e faali mai me o lo ngalu e ile tu ile spiritual realm la le pa o le kia na o ina I mata o lo mafutanga ma lo si tsai sa vali ma le tu ya so uma ya so tsai tasi ma e si tsai le tu ya ona e fai le tu e fa pulau masa ini visiona yaso e pitu I think maybe 5 haso no over ai na faali mai le tu ni visiona ai mai se ko inisio so matuanga e fa na mai uma le visiona ia mai ina poni visiona mai le tu e uma ifona na mato fight share mai ina o le au tu la visiona le e mau mai le salamu e lua fa e la fai tawina le salamu e lua fa le au tu e fa pea o le atu o le pule awa o ia I le lalolangi wai longa ona tangata o le salamu a tawita o le lalolangi ma mea wa tumu ai o Yehova ia o le atu lau mai o nanofo ai awa o ia lava na faavai nai I lunga o le sami ma faa mau ai I lunga o vai tape. O ai ea se alua e le maunga o Yehova. O ai se tu mau I lona afio anga pa ia. O le ua iai 5 mama ma le loto mama. O le ua le nau lona loto I le mea fatau wa ma ua le tautu faa ole. Na te maua le maluia mai a Yehova. Ma le ami o tonu mai le atua o lona faa o la tanga. O le tupulanga le na e sa ili ia te ia. O e sa ili ia te o iako po ia. I nā whae I lunga o tō ulu, o tō whaita tō ai. Ia whae ina I lunga o tō pui o le whaababau e. Se I ulu atu ai le tupu mamalu, o ai le nei tupu mamalu, o Yehova le maalosi ma le pita, o Yehova le pita I le taua. I nā whae I lunga o tō ulu, o tō whaita tō ai. Ia whae ina I lunga o tō pui o le whaababau e. Se I ulu atu ai le tupu mamalu, o ai ea le nei tupu mamalu, o Yehova au o ia lava le tupu mamalu. You know, o le vai tau nei, o le taimi e te tau na asi mai ai le tupu mamalu I mea uma tato te whaia. We should experience his presence. Awa nei uma mafutanga tato te loa, nei ai le tupu mamalu I mafutanga ia. Na fesili ai la ia lea, whai lo se fesili mo I mātou ia, na wa ai I visiona. O le hale fina ngalo o le tua. Ai le taimi le na ulu mai ai le tupu mamalu po o Yesu I te tono mafutanga lea. Na au mai se upu I se tase o usu mai. Whaalongo. O le tausanga lua wha. O le tausanga e mātalai whai tatoa. E mātalai whai tatoa. Ma pui. A o tangata e mawhai o na vaai I le mātalai o whai tatoa ma pui. Ma sabali ai I whai tatoa ia. O le tangata o lo ta ue whai upue wha. O le ua iai 5 mama ma le loto mama.
Amen. So e umai fala le matou session le o matou loa mo I matou ia au le ulu fale atu le tausanga lua o lua fa wa ta ua mai le salamu e lua suma fa fai loa mai I visiona ia me le upu le tua o le tausanga e matala ai fai tutua o le tausanga e matala ai pui pui ai sa vavali atu ai I le whanau o le tua o na o I la tau lava o I lima mama ma le loto mama o le kina e o te tali tonu ina fo ia o se fe au mo I tatou le nei api api e le ngata le Global Kingdom TV channel o au malo ai o e fo I malo ai o e fia ba ai le mamalu o le tua o ai e le manao ai a fio mai le tupu mamalu I se mafutanga o lato iai. Who wants to see o ai fia manao e mafuta I le tua ai asi mai le tupu mamalu I tatou sauninga I tatou mafutanga I mea uma tatou te whaia o le tatou te pa ai o matala fai tutoa tatou te pa ai o matala pui pui tatou te pa ai I le tupu mamalu a fio mai I mafutanga o tatou iai pe a fai e mama o tatou lima e mama o tatou loto I o le assignment na o le assignment la le o matou mai a matou ia le taimi ne whamai I le whaia o lo tau e su e le fionga pa I le tua pe whaafewhea o na mama o tau lima pe whaafewhea o na mama o tau lotoa so so lo tau e fo mai but just first a memo mua o mana tua ia le salamu a 𝚟𝚑𝚎𝚘𝚝 mai ia e whaia ia te tonu ia te au se loto mama amen. So, I barely summarize na o se mielina o awa e tuaya, and I'm just really excited to enter into the year of 2024 o le tausanga e matala fai tutoa e matala e pui pui pe a fai o te savali o wa o le tangata e mamalimu e mama po I lo loto. Amen. Whaftai lise, whaftai mo le whaasoa, whaftai fo I mo le mau matanga o fie, e me se fo I o le tufa mai e tusa ma le wha moe ia ma le whaupenga ina fo I le ngaluenga whaasoo, e pei ona ngai atu iai. Lise o le upu leo o le visiona a whaangulungo I o tatu tangata sa mo pise upu mamafa hoi le lea. Ai whaftai I whaasoa le nea fiafi. O le taimi lawa e te nofo I le pa ia ma le mamando o le atua. Ia e au mai o le atua, ia visiona, I lana whanau, ia pei ona whaasoa whalitofine ia lise, ia lea e perfecta mai e le tuspa, ia e perfecta ioelu. Ina ia mawhai ona I loa, I loa fo I le whanau o le atua. Ia whaalinga o le finangalo o le atua. Ia pea o le taimi o le upu mana ia le sa highlight I la whalongolongo lise I le whaasoa nea fiafi. Ia tau mawhai a vea I tātou o ni tangata e creating le atmosphere. A whaapea la e fall tātou I totonu o le into the wrong atmosphere. E le I loa e tātou ni whaalinga. E le I loa e tātou ni visiona mai le atua. A o le tāua o le toi whawhango ma le whaamanatu e tusa o le moli mau. Tātou toi o pa ia ma le mamalo o le atua. A tātou te le I uwhale atu le tausanga. Lua afe, lua su ma whae pe o ma whaasoa lise matuwha ma le liwai ma le fiafi. O le tausanga lua afe su ma whae o le tausanga o whaitotoa matala. Matala tala ai pui pui o mea sa loka ina. A o le tausanga o le whaitotoa matala. O hamea uma sa loka ina le tausanga. Ai tātou te mauala, ma le ki e pei ona whaasoa lise. Create le atmosphere o le tua. E le, ona e te le fo i se tala e fia o le visionga lise. Pa te le e le o se visionga ngā kawhao a mai le o le visionga ngā whanau I to tonu o le pa ia ma le mamalu o le tua. So ne foi la le whaftai ai mo le fiafi. A tātou o le pa ia ma le mamalu o le tua. E a fio ma le tupu mamalu lea. E a fio ma le tupu mamalu lea.
aore ki lea. Yeah. O na o la tau e wa i le maunga i o e iaia 5 mama ma le loto mama. Amen. Yeah. Just before we come on this table, he says, "Oh, wa ai salam mo e se lau tolu su mole ono." Lela, I'll quickly read it for us. Okay. Mai o le faia wa venga te tele na o ia lava a wai faa wa lava lo na alofa. O le na faia le langi le poto a wai faa wa lava lo na alofa. O le na fofola le lalolangi lunga o le vai a wai faa wa lava lo na alofa. O le na faia malama te tele a wai faa wa lava lo na alofa. O le lai pule i le au a wai faa wa lava lo na alofa. O le masina mawhetu e pule i le pou a wai faa wa lava lo na alofa. So the year 2024, le tino ke riso, is the year of open gates. O le tausanga e matalatala ai pui o whaitotoa sa lokaina o manuia o le tua mo e malo ainga. A o le ki o le tātou wō i le paia ma le mamalu o le atua. Se o tātou toi fōi, tātou te utuwai, mo tātou asamo i le paia ma le mamalu o le atua. Ia wal tātou fō launga o le tausanga i wā whai loso ma le whā. Ia o le ki la lea, a o na tātou whaavnoa ino tātou tangata i le paia ma le mamalu o le atua pēnei sau no lise limit ourselves from social media. When we fall into the wrong crowd, ele iloa e tātou ni whaalinga, ele la mona e tātou le leo le tua pe ona moli mauto whini anis. I create tātou le atmosphere o le tua. E te inu I manui o le li, e ta tala e le tua ia whamanuianga ia te oi malo ainga. Ia, lise, e sisi me te fia sau noa iai, e li whaiwina tātou pokalame ma le nganga whaaloala. Amen. So just to wrap it up, listen for another thing, Lena, as you were sharing le matala, tausang fo matala whaiti toa, nefa mai na au mai ia te tātou ia le ia ki. Mai o mea te tala ina le langi, e te tala ina I nei. O mea e saisaia le langi, e saisaia fo I nei. So we need to press into the kingdom realm, le supernatural mela a paia o lai e matala le langi, e matala fo I mo I tātou I pa ole ki ala o le mafutanga a oe ma le tua. Cause o isanga se whapea o ia loa maua le pule o te alu e tuli te monia ana se whae te tenga fo a whae te alu e te whae te le mafuta e te le iloa le mamalu o le tua e te le fie mafuta I le tua e te alu atu e whamai lo o te loa paulo o te loa apolo o te le iloa oe that's why le mata tua o le mafutanga o oe ma le tua o lo usitai I a fionga a le tua o lo savali ma le anganga pa I a le tua o nalua tātou te pa aya I le mamalu o le tua. Amen. I'm really excited because o te lofo I le upulea mo I tātou I le tātou bisi o na Global Kingdom TV channel. Amen. Lo matala a o le tausanga fo tātou te ulu atu ai o tatonu I lea I mome o whai toto o matala o pui o matala o matala no a matana matala ma tatala ina le taimi nei pa le tausanga fo le taimi o le tua le taimi o atu whaina I le tua tatou ulu atu ai loa ai awana I ngalo o le lima mama le loto e mama. Amen. So o le ngaluenga na ta o e fai awana tatou te fia mana tatou te fai ni me sili pe fai ni me tele mo le tua ia tatou delight desire tatou te mafuta ma le tua tatou sitai I ana fionga tatou savavali ma le nganga pa ia ai ngalue mai le tua na te faa tino ina ia me tatou te paaya I lona mamalu malona mana. Amen. I know o te lo fo ia o se tasi fo o upu whaprawhitanga na au mai e le tua a whamai na wa ai mai o matono po atu minisi tangata o loo la au ngātu le upu le tua ai wha ai ngalua I fo le mana o le tua wha malo lo le tangata I mea wha sa o loto le tangata I mea but the key is
o lo iai le mamalu o le tua whaamamao tatou loto ia mai tatou lima. So it's a big homework for us too, but I'm really excited le nei tausanga le aonaga fo le Global Kingdom TV channel o te loe fo ese silo loto le loto le atatou o atu ai le loto le atatou wa'awa'ai ai I le mamalu o le tua. We're going into the deep. I really believe that o te loa le alo loto fo'i e se o ngā sami po se pito sami o le atongi atu ai ia le upenga le upenga ale nei fo'i visiona. I really believe that. This is something I'm receiving right now is from my ia me maua ile papau ai fo ile ese ngo me maua ile loto ia le mea le watu ina loto le tolo loto le afia ese fo ese loto le atu ina twile ubenga le visiona ale Global Kingdom TV channel. Why? Not because of my faapela e mama lima maloto oe au na le visiona le tato te baaile mamalu o le tua. Amen. We don't desire to see great works le ai ona o le greater works o mea e saule mana o le tua faya. I focus ile ba ma le tua. And I just want to also encourage you whaalongo mai nei fia e se mea o lo tinga ai lo loto on o se manua ia te oe se tasi wa whaamanua ina lo loto you know what ele mawhaina latu le mamalu le tua unless you release your forgiveness. Amen. Ole whaamamaina fo lo loto o lo whaamanga lo atu ile tangata o whaamanua ina oe aua nei e sa vali atu I se mea foa le tua ai le I whaamalolo ina lo loto manua. So Father, I just thank you. Thank you, Lord, that you're showing me right now there are wounded hearts. O tangata o whaamanua ina o lato loto. You have been abused. You have been used by people o sangata o tinga ono o mea te tupu te tono e kalesia o mafutanga tina o mafutanga tama o mafutanga e kalesia ese o ia mea na whaia tangata o whaamanua inayo o toloto. Today in Jesus' name I ask that you release your forgiveness. Tama, I ask for your presence of your Holy Spirit to touch them right now in Jesus' name. Ie pai atu ie whaamalo lo ilo na loto tinga ie fesosoani atu fo ilo anganga ina ia mawhai o na ia whaamanga lo ina le na whaamanua ina lo na loto. Father, I pray that you create in them a new heart. Give them a pure heart in Jesus' name. In Jesus. Father, I pray ia avea fo ile tua tama o I mātou te tupulanga mātou te nau e mafuta e masaha ili ia te oe ina ia whaamama ina o mātou lima o mātou loto ina ia mātou wa ai I lo mamalu. Father, I declare and I decree that, Father, that as we close this year, we are going to enter into a year where we see the miracles, the signs and wonders, the supernatural, God, that we see you move. We thank you, God. O te talo fo ina ia wha ia ngā lua ina lo nganga, but ia Father, that we create an atmosphere where your Holy Spirit will come and empower us and move in us, that you will open our eyes to see, that you will open our eyes to see visions, God, that you will give us wisdom and understanding. You give us wisdom and understanding, God, to walk in your world, in your path you have created for us. Lord, I pray o te talo fo I waio o wha mana o mea le wha sa o lotoina mai mea o saisaina I o ia elona I manatu o le tangata I le nei afi ia e pai atu ma e wha sa o loto le tua I o mana o mea la wha sa o lotona I e wha malo lo le tua tama I o mana o mea la wha malo longa le tua. Father, I thank you and I pray, God, that from this day forth that we will continue to walk in your glory and see your power manifested through the power of your Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen.
whaktai lise mo le tātou sanga ni vaenga le aso. Lise ona o le tāpena mai le sunga le whawhenga ngai au wai mo le tātou kokalami. Au ale whaawawina o tātou tautua male au langa loko Kingdom TV. But ua ngai oi mea le anganga pa ia ilo loto, I feel like testifying. Yes. O teilo, se taimi i o nai whaalongolonga fo i le se mo le mau. Ia ni e alu ngai aso man ngai po le se I'm sure le ainga o le atua fo i tele mea le leina whai e le atua e toi mlo ainga. Au whaalongolonga fo i upo le atua nefia. Sa hungi e te. La le koe sa wali i tapu waele i sau o le ngalu lewa sau. Sau nge ki a au i manguia o le atua. E le toe o le tausanga o whaito o mtala. O le we didn't come this to challenge our sisters, our brothers. We're here to remind that there is a God. E iai le atua le tātou te wholau whātasi. O ngā iai fo i mea sa makua i whainga kā i o kele o mea le sawalinga le tausanga. I au a mātala mea uma. I au no le atmosphere o le atua. We have the key. E lo whea ruai sa kangi ma se ki. We have the key. Le alawa ia te oe, le alawa ia te i tātou. Le ki o whaamanuianga. Sa unge ke peong sa ngoli se e se whaamanuianga o le papau, e se whaamanuianga o le loto, peong whai mai ia whetalainga Yesu ia pe te tu'u le upenga i le loto. Sometimes I want i ngalo ia te i tātou le tua, tātou fuafuanga ma tātou pokalami. O ngai le si tangata. Se pe al pisio le al papau. Ai ngalo ai le mafutanga, ngalo ai le tatalo, ngalo ai le anga pongi. O meta au ala vai o le kile. Ia o le tātou whale atu tausanga lua wheloso malwha. Anyway, whaftai tele lise malwha ino lo taimi o no le ai e tātou pokalame whatulanga ina. Whaftai atu le ainga o le tua, ia i le whauno ina fo o lo taimi. Ia o se toi whawhangu, o se toi whamanatu mo tātou. Brothers and sisters, let's go. Amen. Let's go. E le toi oka koe sa ilingi manguia. La tātou sa ungi, tātou te wholawi manuia o le tua. Ia i le tausanga i lua whe lua sumarwha. O i lato uma o whafonga mani fiafi to laulau whainga luenga ia le tua. Ia o le tātou ngā ruenga, o le tātou tala inga, ia o le misiona, o le mālo le tua, ina ia FAASOOINA tangata. Ia e leise manuia i nei, o le tatalo, ia whaupenga ina i tātou, ia i le upua le tua, a wārwhi au mana ngā ruenga, whamanuia fo i le tua, i le toi tali watu, i le lau mua lise, le whatau fo i matou lau mua. Pe ia e maa ia au ki langi. E au le leia au ki langi. Anyway, whaapatai tele, family, tai lau tatalo. Pe iona whaasoa ia le tofenia lise nisi o tangata i tāpena i le atua. E whapena fo i o ele te mai mua mai whaafonga me nefia. A tonu te le kōmeni, e le iso tai me te suma e tā lai whina ngalo le atua. O lau tatalo. O lau tāpua inga. Ia leua tātou ia i le si ui fo i o le tātou fo laungo ni tausanga. Ia whaamani e tele le atua. Ia mea te au nei, ma le tofenia lise. E lise, le wakul mingu kele ke ue ingia wolo whaanga fo i nisi o wompa anga fo i a tātou discipleship e mese i a ainga, mananga whalon. Thank you, Pastor Mike and Sarah. Ia e mese po ilea o nanga le Global Kingdom TV channel. Mo le avanua e whaasoa le nei apiapi. I o te whaptai fo i leo my pastor, i man whaletua, Pastor 𝗗𝗚𝗏𝗚𝗏 nufo, i male kali si e pitone, Assembly of God, i na tatalo. In a for ilo alu atu. I miss it for ina yo matua. I thank God for my parents. Every time I saw this invitation, they always release me. And so I honor them. But I yo matua Afele-Maiava, and I just also my mom from Samoa is here. Mena le wo no po umia yokilan. Ona lo sauni atu I Samoa. Isi otina manasi asi mai Samoa. And so, o ainga malava, I miss Latino Kiriso. You know, everybody, Latino Kiriso is a feeling. I've had time for also to talo. And sometimes, sasi for le faso atu on
le lava Amen. so sometimes it make I o te wha so e se atu for e se upu asasi I la o te whaalungo le nei fia I'm not here to tell you what to do. Amen. And sometimes it comes across like that, but na ole wha manatu ma wha malosi ma she atu fo ini mea na lui e lo tangata a wa o te lo na fiso soani mo au te lo fo e fiso soani mo e let's be spiritually filled out. Filled ele ngata tato te fifi e tau mawhale nei la tino ai tato fifi poi ina ia tato tau mawha I mea whaale anganga. Amen. If I'm near for ele tua ia unanga ai au auna ma olo o au natu e ala le ala leo le Global Kingdom TV channel. Ai me se auto olo auto fia e mafuta mai I le aso ma le aso. Ia wha maniele tu and I know that in God's timing you will also walk into the open doors of God for you. Amen. Ia wha maniele tu e te o umalawa ele nei afiafi in Jesus name. Amen. Ia, whaftaile se whamanuele tua I le tōtali watu I le laumua. Ia, ma se fōi tātou ainga le nea fiafi, whamanuele tua I whai uma fōi neva yaso. Ia, o le tā o le itu lai whā. Ia, lea la au watu aile tātou porkalame o le lenga. O lo o tāpena ina I le sunga whawhiangainga ia wai suisala. Ia, ma le tātou au unanga I Brisbane. Ia, e whamungia tele le tua. Ta talo mai mo wau, talo mai mo maua, ia talo toi mo o tau, talo le tasi mo le tasi, ia manuia fuafuanga ma porkalame le neva yaso, ia I le suafo Yesu. Amen. Amen. Yeah, Shabbat Shalom.